Uyu munsi ibintu mumenyere mu isi ya football ya none bitandukanye na football mwari muzi ya kera, aho wasangaga football ya kera nta koranabuhanga ririmo, nta n'iterambere ryinshi ririmo, ukabona nyine football yakinwe neza, nta mategeko yaje nyuma y'umukino, ugasanga hari igitego batsinze nyuma yaho baragihakanye, cyangwa se ugasanga ikipe bayihaye igikombe nyuma yaho byaje guhinduka cya gikombe bacyatse ya kipe yagitsindiye. Mwagiye mubibona hirya no hino, no muri Senegal mwarabibonye, mubona n'ibya Senegal na Maroc. Mwabonye ko Maroc bayitsinze kuri finale itsinzwe na Senegal, ariko nyuma yaho Senegal bakayaka igikombe, nubwo Senegal nyuma yaho yaje kwanga, iravuga reka n'ubundi igikombe twaragitsindiye tukibitseho nta nkukiruka. Uyu munsi mu isi ya football cyangwa se tunyarukiye mu gikombe cy'isi, ibintu byabayemo benshi babifata nk'agahomamunwa, aho hagiye hazamo imbaraga za politike, hakazamo n'imbaraga z'amafaranga z'abanyabizinesi, kuko iki gikombe cy'isi ubundi aba ari imikino nyine yashowemo n'abakire bakayigira imikino iri groupe. Ubwo ni imikino mpuzamahanga baba bashoyemo agatubutse, ugasanga bagiye batumira ibihugu byo hirya no hino, nyine ugasanga ni ibihugu byihurije hamwe, ariko ugasanga babyihishe inyuma y'uwo mushinga, n'ubundi ni business z'abakire. Ugasanga ubundi football ni business. Ubundi biravugwa ngo muri Amerika mu mateka y'isi, perezida wabayeho mu mateka y'isi utegeka cyane, cyangwa se ushobora kuvuga ikintu guhumbya no guhumuka, icyo kintu kikaba kirakozwe. Uyu munsi n'ubundi cyakozwe. Trump yanditse amateka, aho yabwiye umusifuzi wasifuye umukino wa 12 mu gikombe cy'isi, aramubwira ikipe ikarita y'umutuku wahaye umukinnyi wa Amerika, ndavuze ngo bivaneho. Ibyo bintu byahise bivaho, no muri data za FIFA bihita bivaho. Ubundi bikavuga ko muri FIFA havugwamo ruswa yahatari vuze ubuhuha, aho perezida wa FIFA yaje kuba yagira ubwoba, cyangwa se ku bintu yagiye avugwaho byo kubashyigikira Messi, akaba yarafashe Messi nk'umwana uri kwibere. Nyuma yaho niho CIA yaje kuba yatangaza ko igiye kureba ubundi ruswa iri kuvugwa muri FIFA ni ruswa bwoko ki, aho bivuga ko muri FIFA hanyerejwe miliyoni zirenga 100 z'amadolari za ruswa zahawe FIFA. Ese ruswa ubundi itangwa gute muri FIFA? Urabona hari ukuntu amakipe aba agenda tomborana, ugasanga nk'ikipe ya kipe nyine idakomeye, tuvuge nk'urugero, ni urugero ngiye kubahereza nk'ibihugu byo mu Barabu. Urabona ni ibihugu bigihanyanyaza, ni ibihugu usanga ari bya bihugu n'ubundi bikurikirana na Afurika mu bintu nyine by'iterambere, mu kwihangira imirimo, mu bintu bya tekinoloji. Ubundi ubusanga ibintu bya tekinoloji cyane cyane umushinwa ari imbere, hagakurikiraho umunyamerika, hakajyaho umunyaburayi, hakajyaho umwarabu, hakajyaho umunyafurika, ni gutyo ubundi bigenda bikurikirana. Ariko ugasanga nka cya gihugu nk'urugero nka za Qatar na za Bahrain zitabira igikombe cy'isi, ariko ugasanga mu itsinda babashyizemo babashyiriyemo n'ibikipe by'ibihugu bya bikipe bazahura nabyo, bikabakubita ibitego bagahita bavamo mu itsinda rya mbere. Kandi ugasanga ya kipe n'ubundi ikomeye, cyangwa se ya cya gihugu gikomeye ariko ifite abakinnyi nyine batazwi, batakinnye mu mashampiyona akomeye, ugasanga n'ubundi cya gihugu nicyo kiri kugenda gutanga amaruswa. Nibagera muri FIFA bazabahuze n'ubukipe bworoshye, ubwo bukipe nyine babutsinde. Ni gutyo ubundi ruswa igenda itangwa muri FIFA. Ugasanga abayobozi bundi bo muri FIFA bari kugenda babikora gutyo muri izo deal ubundi zigiye zitandukanye muri ubwo buryo. Hari n'ubundi buryo bugenda bukorwa ku bintu byo kubetinga. Abantu babetinga cyane cyane murabizi ko ari igihe ujya kumva umuntu yabetinze aravuze ngo umuzungu yantwitse, ngo umuzungu ngo byabigenje gutyo. Uzagenda wumva abantu babetinga cyane, nibura aho uri hose uri kunyumva ujya ubetinga, urabizi ko ibyo bintu bijya bikubaho. Ubundi bivuga ko iyi kipe ya Argentine ni ibintu bitari kuvugwa neza. Wajya ubona
umuyobozi muri Argentine, cyane cyane iyi ni ikipe ya Argentine ivugwaho irondaruhu cyane cyane. Nta kindi cyagiye kigaragara muri iyi mikino ya ejo bundi igikombe cy'isi kiri kuba. Ubundi bivuga ko ikipe ya Argentine bayitegetse kuba yakitsindisha, kuko ubundi muzagenda uneba amakipe kenshi ukabona ikipe wari uzi ko ishobora kuba yatsinda, ya kipe wizeraga ko ishobora gutsinda akaba ari itsindwa. Ukibaza uburyo byagenze, ugasanga ikipe ifite abakinnyi b'ibikonyozi, ugasanga ni ya kipe y'ikigugu nyine, ya kipe rwose ubone yahuye n'akandi gakipe kavuga uko byagenda kose iyi kipe iri buze kuba yatsinda aka gakipe bahuye. Bikaba bivuga yuko ubundi Messi bakiri mu rwambariro cyangwa se batarajya mu kibuga bagaragaye ku maso nkaho ari inkuru y'akababaro yabagezeho. Messi arababwira ariko bashyiramo akamurare, byaragaragaye no ku mashusho. Ni mwihangane nta kintu twabikoraho, mu magambo yiwe niko yavuze, muze tujye gukina. Ayo ni amagambo yivugiye ubwiwe na kamera zirabyerekana, ariko Messi ubwiwe ku giti cyiwe, umuryango we ntabwo wari waje kuri stade. Kandi mwibuke neza ko bari gukina finale. Ubundi aba ari ibintu bidasanzwe kubona umukinnyi nka Messi, umukinnyi ukomeye, utazana na famiye yiwe, utabona n'umwana we muri stade. Ibyo ubundi aba ari ibintu bidasanzwe, kuko akenshi uzagenda ureba abastari bagiye bakomeye, cyane cyane iyo bagiye gutanga nk'ama-Ballon d'Or cyangwa se n'ibindi bikombe mpuzamahanga nyine bikomeye bya bikombe, buri muntu ashobora kujyana na famiye yiwe, bakaba bajyana na famiye. Messi wiwe kuri finale y'igikombe cy'isi, famiye yiwe ntabwo yigeze igaragara kuri stade, yewe nta n'umuntu wo muri famiye yiwe wigeze ukandagira kuri stade. Benshi bakaba bibaza ko ibyo nabyo biri mu bintu nabyo byashingirwaho mu kuba barabwiye Argentine yitsindishe cyangwa se ntishobore kuba yatsinda uyu mukino wayihuje kuri finale mu gikombe cy'isi, Argentine na Spain. Aho bivuga ko Messi ubundi bari bamubujije bombi na ekipe yiwe, wabonye ko basohotse mu rwambariro, mubona ko bababaye nyine, ari abantu batishimye, nta morale bafite, wabonaga bari gukina uko babishaka. Fernandez ari ahantu yakinnye ubona ko nta kintu bimubwiye kuba yahabwa ikarita y'umutuku. Bwa mbere yahawe ikarita ya carte jaune, nyuma yaho baza no kumuha ikarita y'umutuku. Rwose ubona abantu bose bakina muri Argentine, abakinnyi bose bakinana na Messi, ubona ntacyo bibabwiye rwose. Ikindi ubundi bavuga bashingiraho mu bintu byagaragaye muri iyi finale y'igikombe cy'isi, ubundi bivuga ko FIFA ubundi yari kwihanira Argentine imyaka 10 idakina igikombe cy'isi iyo bakiza kuba batsinze uyu mukino wabahuje kuri finale na Spain. Bivugwa yuko mu bihano ubundi bari bateguriye Argentine hari guhagarikwa imyaka 10 badakina, batayitabira shampiyona nimwe itegurwa na FIFA. Ibyo ngibyo nibyo byari ibihano ubundi bari kubashyiriraho. Barareba babona kumara imyaka 10 batitabira igikombe cy'isi, babona ko yaba ari igihombo kuruta uko baba ikipe ya kabiri bakazajya bahora bitabira iyo mikino y'igikombe cy'isi. N'ubundi iba nyuma y'imyaka 4 igikombe cy'isi kitagikinwa. Ni 4 ni 5, muraza kumbwira muri comment. Ni ukuvuga ngo ba Messi bo bagiye gukinira match n'ubundi bizeye yuko batari buyitsinde, kuko n'ubundi yabaga ari ibintu n'ubundi bategujwe. Benshi bavuga yuko ari ibintu nyine byateguwe, kandi kuko nawe yibirebye n'amaso ubona ko iri match rwose Argentine ari yiraye, kandi ari ikipe ikomeye cyane ifite n'abakinnyi bakomeye. Benshi bakomeje kugenda bashingira kuri icyo kintu, ariko n'ubundi yabaga ari ibintu bigaragarira buri jisho rya buri muntu wese. Gusa ikintu cyaje kuba cyatungurana nuko Messi n'ubundi famiye yiwe itigeze ihagera, ndetse n'abandi bakinnyi benshi batigeze bagera, ndetse na Spain bari kuyiha igikombe cy'isi. Ubundi musanzwe muzi
kandi makipe y'igikombe cy'isi cyabaye cyangwa se finale nyine yageze, amakipe ashyigikirana, abakinnyi babaye ba kabiri bakareba ukuntu aba mbere bahereza igikombe, ubwo aba mbere n'abatwaye igikombe bakagenda nyine habanza abahawe igikombe, hagakurikiraho ikipe ya kabiri bagenda bahabwa imidari. Ariko Argentine yo yerekanye imyitwarire idasanzwe, aho kugira barebe ukuntu Spain bayihereza igikombe, bo bayiteye umugongo banga kureba ahantu abakinnyi bari guhabwa imidari yabo, bari no guserebura bahawe igikombe banatera fireworks. Ibyo ngibyo Argentine rwose nta niryo kosa nyine yigeze ikora, nyine ubona ko ari umukino utarimo feya, nyine nta byishimo, harimo akantu k'ukuntu nyine kagaragara ukuntu nyine katari keza. Argentine nabyo ibyo ni ibintu byo yikoreye, benshi bikaba byarabatangaje bavuga ngo ubundi habaye iki muri FIFA, ni iki kirimo, kuki byagenze gutya. Benshi bakaba bavuga ngo FIFA, kuko n'iki kirego CIA yakinjiyemo ko FIFA mu gikombe cy'isi hatanzwemo amaruswa menshi, hakaba hari ikirego kiri muri CIA kiri gukurikirana FIFA ndetse n'abayobozi ba FIFA. Uyu Infantino nawe akaba ari mu bantu nyine b'abayobozi muri FIFA, akaba ari nawe mukuru wa FIFA. Infantino wenda ashobora kuba we binavugwa ko yagize ubwoba, akagira ubwoba ko azakurikiranwa, ngo yashyigikiye Argentine. Mwagiye mubyumva hirya no hino abantu bagenda babivuga, aba ni abafana, ngo Messi ari kwibere, ngo Messi byagenze gutya, ngo ikipe ya Argentine barayohereje, ibintu byose nyine barabyoroheje, bimeze gutya na gutya. Ibyo nabyo bikaba biri mu bintu bishobora kuba byarateye Infantino igihunga, wakaba yashyigikira nde Spain ku munota wa nyuma. Ibyo nabyo rero bikaba nabyo ari ibintu byashingiweho bivugwa, akaba ari ibintu bivugwa hirya no hino mu bafana. Ntago ari inkuru navuga ngo niyo 100%, ni ibintu biba bivugwa hirya no hino n'abafana, abafana ba Argentine n'abafana ba Spain. Ariko nabwo akaba ari ibintu bigaragarira ijisho, buri muntu wese ashobora kureba akareba akayitabone nyine mu mboni y'ijisho, akaba ari ibintu bishoboka cyane. Urebye ahangaha ku mafoto ari imbere yawe, ukareba nk'ura mukinnyi wambara 17 wa Argentine, urabona ko rwose ahantu yari ari n'ubundi yari mu rubuga rw'amahina rwaho ashobora kubona ikarita mu buryo bworoshye, kandi umukinnyi w'umuprofessioneri irakosa ashobora kuba atarikora. Ku bantu bazi ibintu bya football muhita mubibona, mukahita mubimenya. So nibyo ngibyo bivugwa mu gikombe cy'isi, aho bivugwa ko uyu Infantino umuyobozi wa FIFA, aho bishobora kuba yanakeguzwa ku bintu bigiye nyine by'amakosa bibera muri FIFA ndetse n'inyuma y'amarido bitaba bizwa. Reba hasi urebe ko wakoze subscribe, turaje turebe n'andi makuru.